Acaba qanday жақсы? Өзіңіз қандай жақсы ба, деніңізбі? Siz өзіңіз. Жолдар açılып, сүйініп қалдыңыздар ма? Rahmet, Allah'a şükür. Ата қандайсыз? Selamet. Жақсы ба? Десе жақсы ба? Rahmet. Демдейсіз бе ата? Bir жылға жашарып. Жаңы жыл жоқ ава, жол бар. Жалпы 35 миллион сом ақша кетті. Uzunu 1 kilometre 300 ата. Полный ушу республикансы бюджеттен оңдодық жолды құда қаласа мынаке. Жүріңіздер ем ашып қойылық мына елдер. Кенен кесір басып, жолдар бүтіп сүйініп қалдыңыздар ма? Қашан жуу бересіздер әмі? Ja, siz, ата, келіңіз. Біз сізде олғанда құда қаласа. Жеке, кел, сен ашшы, мен күндел ашы отам. Кел. Қана. Қана жауап берді, пата қылбайсыз, дуа қылбайсыз, жолуыз. Amin. Uşul temte hocalarımız, generalimiz bu meremiz işlerine iyilik ata kılın. Amin. Uşul temte devam ettirişin nasip kılgılar. Amin. Ülkemiz önüke versin, gölde versin, caşna versin, hayat önüke versin. Amin. Жолуыз көп жыла қызмат қылсын. Манеке. Şu atamдар тети мектепте сұранышқан болчу. Bir ağız erken kelip. Ушул жерди суранып, депутатыбыз суранды. Аябай жол начар болчу, билесиз өзүңүз. Жолубуз начар, баткак, таш жол болчу. Балдар эл кыйналып аткан. Келип көрүп кеттик. Мен орун басарлар менен келип көрүп кетсек, аябай эмес начар экен. Где-то 1 километр 320 метр. 1 километр 300 деп эметтик. Толық бойда мына тротуар менен эмени тиги барьерларды коюп оңдодук. Жалпы 35 миллион сом тегереги кетти. Кудай кааласа жолубуз толук бүттү. Эми кийинки мына азырда мына кичине мына январь 1 февралдан баштап Жумабаеванын асфальт токтоду го, ошондон дальше тиги почтага чейин алып барабыз. Кудай кааласа толук бойдон жолуңуздарды бүтүрөбүз. Толук бойдон. Бирок ошо снос маселени бир аз карап коелу деп чечтим. Нары жакта чоңураак болуп кетти го. Канча эме болду? Канча үй снос болду ким? Бизде бардыгы болот 89 үй снос болду. Эмеде Жумабаевадан. Жумабаевдан Юмата көчөгө чейин. 89 болду. 89, почти 90 үй эме болду да, снос болуп кетти. Эми Кудай кааласа буягын мындай карайбыз. Эгер мындай зарылчылыгы жок болсо, снос кылбай эле карап эле эмесек деп атабыз. Ато кичине туурабы? Элди көп кыйнап. Өзүгө карайсыз да энди. Шаратка карап туруп, шартка карайбыз дагы. Бирок жол жакшы немеси, кеңдиги жакшы эле экен. Анча мунча жерин эле кеңейтебиз болду. Атак тедяктан баштап сплошной снос кылбайбыз. Карайбыз. Кара жүрүңүздөр жаңы жолдор. Жээк жол аймагы каралган эмес, билесиз. Мына Кудай кааласа башталды. Мына кандай сону болуп калды, карачы мына жолду. Кучактап алып өбө турган жол болду да. Мына көчө страшный болчу да. Мен билем. Страшный болчу. Основной эл ушу көчө менен кирип, мына көчөлөргө бөлүнүп кетет. Жумабаева көчөнү до конца бүтүрөбүз, почтага чейин. Желекти бүтүрөбүз. Алан Кудай кааласа бир сонун кылып бала бакча курабыз. Мектепти былтыр бүтүрүп бердим. Rahmet çoğuna 40 жылдан бери турат болчу мектебиңиздер. Кудай кааласа мектебиңиздер бүттү. Allah'a şükür. Мына караң кандай жол ачат да. Караң кандай сонун болуп калды. Алдыбызга коюлган тапшырманы 2025-жылы дээрлик аткардык. Урматтуу президент Садыр Рожеевич, урматтуу Герас Камшыкылышевич ушундай тапшырма койду. Только иштеш керек, шаарды оңдош керек, жолду, социалдык объекттерди толук оңдош керек деп тапшырма коюлду.
koyulgan tapşırmağını atkardık. Emin Kuda kalsa mınau 26. yıldan başlap abdan көп proyektler var. Tegi tığdan düşkön estakadın köprü var. Oş köçü var. Tetik Osmanova. Şahitleri köprüyü de var. Ova şahit o estakadın köprü o şol. Anan bir 10 mektebimiz var. 10 saygıyız var. Ayağı eskilik jetken. Oşon to'liq boydan Kuda kalasa. Köprü kerakda. Ay. Doğru. Gerek. O patok bölünüş gerek de hazır şey işte mos öte načar moslarımızda da biliriz. Hazır oşo tığdan düşkön oşo şahitleri ketken estakadın köprünü bütürüp acık Morek oş köçönü to'liq narkı aeroport kapçıp koysa kapçı çıkarın olur. Probka joğulat da probka bol böyle alat. Öşe gerek. Şahırga öş gerek. Ötü gerek. Bir ile köçü var da. Bir köçü. Hadi öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbil Amin. Bu acılarımızı ayrıkça Sadırmir Kocaeviç, Kamçı Hıdır Şahiş, bu Gençbek Tohtarbayeviç Rabbil Alim bardağına işleriyle iyilik ata kılgır. En menunesi bulardı imanların salamat kılgır Rabbil Alemin. Hazır bana general hac ömre saparında cüret Rabbil Alemin. Kılgan duaların icabet kılgır, ilge hizmet kılılsın nasip kılgır. Bular kılgan hizmetleri kıyamet günü paydalarına hüccet bulunsun nasip kılgır. Eliniz ünike versin Rabbil Alemin. Bay bola versin. Yaşaş tatıktı bola versin. Baktılı, saadatlı, itaatlı, ibadetli, İslami yaşonu görünü bardığızga nasip Amin. kılgır. Allahu Ekber. Rahmet. Acata jolunuzga dagı bir bata verin. Jolunuz bir. Ak jol tol. Köp yıllara hizmet kılsın. To'xtab qolmasdan Amin. bundan keyin mana shu azirimizda yo'llar ko'payaversin. Amin. Mana biz chiqqanimizga 50 yil bo'libdi. Biror marta shunday yo'l bo'lgan emas mana. Buni ko'rib juda xursand bo'ldik. Mana prezidentimizga, generalimizga, mana merimizga Alloh taolo ishlariga iyilik bersin. Tanijonlarini sog' qilsin. Shu yurtimizni yaxshi gullab yashnashiga yaxshi hissa qo'shib bundan keyin ham yaxshi shunday yo'llar ko'payaversin. Amin. Allahu Ekber. Vaptirim sesliğinde. Rahmat. Ata Kuda kalasa mınavu yanvarda etekletip fevralden birlerinde köçeni başlayıyoruz kaytıpça. O toktop kalgan yerden poçtaga çeyin tolu kap çıkıyoruz. İnşallah. Vapti жақсы durumdalar mı?